Poštovana gospodo, na obelisk u spomen groblju Kampor vijence polažu delegacija grada Raba u sastavu Nikola Grgurić, gradonačelnik grada Raba, Željko Peran, predsjednik gradskog vijeća grada Raba, Denis Deželjin, zamjenik gradonačelnika grada Raba. Delegacija Državnog zbora i Veleposlanstva Republike Slovenije u Zagrebu u sastavu Mateja Udović, zastupnica u Državnom zboru Republike Slovenije. Matijaž Marko, ministar savjetnik u Veleposlanstvu Republike Slovenije u Zagrebu. Delegacija Primorsko-goranske županije predvođena Nenadom Debelićem, ravnateljem Županijske lučke uprave Rab izaslanik župana Primorsko-goranske županije. Delegacija Logorskog odbora Rab Gonars iz veze Združenj borcev za vrednote NOBA Republike Slovenije predvođena Hermanom Janežom mlađim, predsjednikom Logorskog odbora. Delegacija općine Kočevje, delegacija općine Osilnica, delegacija općine Lopar, delegacija općine Čavle. Delegacija koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj. Delegacija Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske. Delegacija udruge antifašista Raba, te delegacija Društva za sport i kulturu Lopar kod Kopra.
molim vas da minutom šutnje odamo dužno poštovanje svim žrtvama fašističkog talijanskog logora ovdje u Kamporu na otoku Rab. Enkrat pozneje, čez 200 in 300 let bodo spraševali, kako je bilo, kako je potekala borba, kako je nastala in kje se je in kako misel na odpor rodila in kje se je z voljo združila. Spraševali bodo, kdo je gradil taborišča in kdo je pobijal matere, žene, otroke in ne bodo razumeli, da človek človeku lahko toliko zla prizadene. Spraševali bodo, kdo je hrabro razbijal obroč, ki ga je Rabal vse tesneje koval, kdo je pod krošnjami smreku v mrzlih zimah spal in kakšno bilo je pred borbo v naši zavesti spoznanje. Spraševali bodo, kako je takrat bilo vam. Prašne knjige bodo listali, mimo pomnikov zbledelih v hostah hodili in iz orumenelih platnic naš duh bo zavel. Veter v krošnjah pomladnih bo pel, vodilo nas je hrepenenje, srce plemeneče, v silnem ognju goreče, srce, ki je bilo le za svobodo, mojo in tvojo, svobodo za vselej, za 200 in 300 let, svobodo za 1000 let. Svobodo za 1000 let, to je želja vseh generacij, vsakega malega človeka z veliko začetnico, z velikim srcem, pa vendarle se svet spet in spet oblači v vojne barve. Zato ne sprašujte, zakaj vas danes spet spominjamo na dogodke, ki bi jih vi želeli pozabiti. Zato, ker ste vi naš glas spomina in opomina. Prav zato, ker spomini bledijo in ker nas zgodovina nič ne nauči. Ali pa smo le mi slabi učenci. Poštovani preživjeli iz internacijskog logora Kampor, članovi njihovih obitelji, dragi gosti, okupili smo se na današnjoj svečanosti kako bismo objedinili sjećanje na oslobođenje jednog od najgorih fašističkih logora u Drugom svjetskom ratu. Dobrodošlicu upućujem svima vama koji se rado sjećate dana oslobođenja, a također i vama koji nosite u svom srcu tu bol i tugu i sjećate se teških i strašnih dana Drugog svjetskog rata i neopisivog nasilja koje su iskusili obespravljeni narodi Europe pod okrutnom vlašću nacističko-fašističkih režima. Današnja svečanost, kao i sve dosadašnje, nije namijenjena samo obilježavanju sjećanja na teške dane naše zajedničke prošlosti, nego ona predstavlja i most prijateljstva između hrvatskog i slovenskog naroda. Most koji nas ujedinjuje u sjećanju i opomeni kako se nasilje povezano s različitim ideologijama više ne bi ponovilo. I zbog toga će današnji govori biti na oba jezika. Na početku pozivam predsjednika Logorskog odbora Rab Gonars, gospodina Hermana Janeža Mlađeg. Spoštovani, lepo pozdravljeni v imenu taboriščnega odbora Rab Gonars na letošnji 76. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Kampor na otoku Rabu. Kot smo že v uvodu slišali, naš spomin kar hitro zna zbledeti, hitro pozabljamo, si nič ne zapomnimo. Zdaj nas iz taboriščnega odbora veseli, da se tudi po 76 letih še vedno spominjamo in se zberemo v tako velikem številu. Tako da se vam vsem zahvaljujem in tako kot vedno upam, da se bomo, če ne prej, spet naslednje leto septembra srečali v še večjem številu in skupaj pomagali ohraniti spomin na to. Tako da hvala vsem predstavnikom tudi iz Republike Hrvaške, Republike Slovenije, predstavnikom židovskih občin. Pozdravil treba tudi nekaj nekdanjih preživelih internirancev, ki so še z nami.
Jaz vem, da sta vsaj dva z nami, eden že v čestitliti starosti čez 90 let. Tako da upamo, da se v naslednjem letu spet vidimo. Hvala. Za eno ubito italijansko učiteljico, brez procesa, brez razsodbe. 91 pobitih slovenskih fantov in mož. Najmlajšemu je bilo komaj 16 let. Italijanski vojak 3. čete 52. pešpolka je julija 1942 iz Ljubljanske pokrajine pisal domačim med drugim takole: Dragi starši, večkrat nas pošljajo na čistke. Zdaj smo bili 4 dni zunaj. Uprizorili smo pravi pokol. Vse hiše smo požgali, obenem z vsemi stvarmi, ki so bile notri. Jaz, dragi brat, sem si vzel budilko. Je tako srčkana in teče že 8 dni ter 2 posodi kave. Se je kdaj vprašal, čigav dom je požgal? Ne, vi niste hoteli sovraštva in kletve. Vi niste hoteli požganih domov. Vi niste hoteli uničene žetve. Vi niste hoteli solza in grobov. Branili ste zemljo, našo, domačo. Branili naših ljudi govorico. Branili ste naših pol, zlato pšenico. Še kdaj postojite na železniški postaji v Logatcu? Še slišite drn, zvok udarcev vagonov ob tračnice nekje na poti proč od doma. Še slišite ta strah, ki molči. Še slišite to neizrečeno vprašanje, zakaj vendarle? Še slišite to bitje srca za svobodo, za domovino, za pravico in lastno resnico. 18 let je bil star, ko so jih zajeli. Nekatere so poslali domov, ene so ustrelili, tretje pa strpali v živinske vagone in odpeljali v internacijo. Prišel je na Rab. Videl jih je umirati zaradi krvave griže, ker so po smeteh brskali za hrano in se okužili s fekalijami. Videl zabuhljav, kostnjake, tudi sam je skušal do kraja. Da bi dobil malo večji hlebček kruha, iz kilograma mivke so jih spekli najmanj 12, je iz taborišča na pokopališče nosil krste z mrliči. In če je komu izmed 4 nosačev spodrsnilo in je krsta, zbita iz navadnih desk, padla na tla in se odprla, so videli, da v njej ležita 2 trupli. Na pokopališču je krste prevzela druga skupina. Slišal je,
da je bila ta krsta večkrat uporabljena. Preživel je in postal borec rabske brigade. 16 let je bila stara. 1. avgusta 1942 so jo aretirali. Zasliševanje, mučenje in spet zasliševanje in spet mučenje. Do 13. septembra, ko so jo z ostalimi strpali na živinski vagon in odpeljali. Prvič je videla morje. Njen dom je postal šotor številka 162. 8 jih je bilo v šotoru in po noči so morale vse ležati na boku, vse obrnjene v isto smer. Če so se hoteli obrniti, je morala ena ostati, da so se ostale obrnile spet v isto smer. Videla je otroke, kako so iz človeških iztrebkov pobirali olupke bučk in jih jedli. Tudi sama je zbolila tifus. Nezavestno so nesli v ambulanto in jo vrgli v klet na zemljo med poljske pridelke in onemogle. Po noči se je zbudila in okoli sebe tipala mrzla trupla. Po žlebu speljanim v klet se je splazila do lopute v stropu. Bolničarka ji je pomagala iz kleti. Iz te kleti se nihče ni vrnil živ. Njej je uspelo. Sada pozivam predstavnika udruge Antifašista Raba, gospodina Ivu Barića, da nam kaže nekoliko prigodnih riječi. Ja nisam veliki govornik, tako da nemojte od mene očekivati neke velike riječi, ali potrudio sam se da vam ipak nešto kažem. Možda što ne znate. Ovdje se svaku godinu okupljamo da bimo mladima prenijeli nešto što se dogodilo pred 7 desetljeća. Ali ipak vidim da među nama nema mladih. Nema ni programa u školama, niti na društvenim mrežama, ni nigdje gdje bimo to mogli prenijeti. Zato, dragi prijatelji Slovenci, hvala vam da ste nas odveli u ono doba, u ono hrabro doba, kad se ovdje umiralo. Znate kako se umiralo? Oni koji su umirali imali su previše hrane da bi odmah umrli, ali imali su premalo da bi preživjeli. Ovdje su njihova imena. Tamo su upisana u ove željezne ploče. Oni nemaju ruke, oni ne mogu govoriti, ali oni nam zahvaljuju na ovome što za njih radimo. Oni se nisu opirali kad su naši vandali razbili ono staklo ispod onog luka pred 10 godina i to još nije popravljeno. To je naša greška, naša rapska. Ovdje se dogodila hekatomba, što bi rekli Grci. Ovdje se ubijalo na najgori način. Čujem i danas, Rab je oslobođen, Rab je oslobodila rapska brigada i tako dalje. No, vjerujte, u svemu ovome sudjelovali su Rabljani. Ja nisam Rabljanin, ali ovo moje stečeno rabljanstvo branim. Branim toliko da sam proučio da je za ovo oslobođenje ovoga logora poginulo 10-ak Rabljana. Da je sa rapskom brigadom bilo 50 Rabljana na Cresu. Da je u NOB-u poginulo 209 Rabljana. Da su Rabljani po Sutjeskama i Neretvama išli i bolesni, i goli, i bosi. Dakle, ovo što ste vi ovdje napravili danas, vi Slovenci, mi to nismo napravili. Dugo godina već. To vrijeme je po meni najveće vrijeme u povijesti ovoga naroda. Najveće vrijeme jer smo tada obranili ovo područje da ne bude nečije čije nije. Da se ovdje govori svojim jezikom. A danas se to malo prizna.
Mi smo danas položili najprije vijenac Rabljanima u gradu. Naši se to nisu sjetili službe. Zašto? Ja se pitam. A oni su dio ovoga, ovih svih koji su ovdje ispod nas. Oni nas traže, oni nas mole. Oni kažu, to je bilo gorko sjećanje, naše gorko sjećanje na to doba. Mi, još jedan put kažem, mi smo dužni prenijeti sve ono mladoj generaciji. Da li prenosimo? To je pitanje. Prenijeti i govoriti o svemu radi mira i ljubavi u svijetu i hvala vam još jedan put, dragi Slovenci. Bila stara. V spominu so ji ostale zgolj podobe. Dom v plamenih, tovornjaki polni ljudi in ena teta ob cesti, ki pravi njeni mami: dajte pustite to kodrolaso punčko pri meni. Njeno sestro je imela v mislih. In ko se vrnete domov, jo vzamete s seboj. Mama pa pravi: kamor grem jaz, gredo otroci z mano. Pa so šli na Rab. Sestrica je 2 meseca kasneje umrla. Njena edina naloga pa je bila preživeti, dobiti hrano in vodo. Včasih je našla kaj užitnega. Nekoč ji je nek italijanski vojak dal pomarančo. Kot veliko dragocenost jo je nesla skrit pod blazino v šotor. Enkrat drugič ji je dal še štok koruze. To je bil pravi priboljšek. Mame so skrivale svoje mrtve otroke, da so zanje dobile hlebček kruha, da so z njim nahranile svoje ostale otroke. Rojen 16. septembra 1942. Kraj rojstva, šotor, taborišče. Je eden redkih, ki mu je uspelo preživeti. U spomen na one koji leže pokopani na ovom groblju govorit će zastupnica Državnog parlamenta Republike Slovenije, gospođa Mateja Udović. Spoštovani vsi, ki ste danes tukaj z mano, mogoče jaz z vami. Spoštovani vsi, ki ste z nami samo v mislih. Kot spoštovani vsi, ki ne morete biti tukaj,
pa čeprav bi si to želeli. Minilo je že dobrih 100 let, odkar se je končala Prva svetovna vojna, v upanju, da bo mir. Mir, ki se je kaj hitro spremenil v nemir in zanetil Drugo svetovno vojno. Nažalost v naših srcih odmeva in odmeva kot odmev še danes. Prav v začetku tega meseca je minilo 80 let, odkar je nacistična Nemčija napadla poljsko mesto Vilun in s tem pričela Drugo svetovno vojno. Z bombardiranjem tega mesta je nemška Luftwaffe storila prvi vojni zločin Druge svetovne vojne. Ubitih je bilo okoli 1200 civilistov. Prve bombe so padale prav na mesto, na mestno bolnišnico, ki je imela na strehi velik rdeč križ. To je bil uvod v krvavo morijo, v kateri je bilo po vsem svetu ubitih okoli 60 milijonov ljudi, od tega 40 milijonov civilistov. Tako kot večini evropskih držav, tudi tedanji skupni državi Kraljevini Jugoslaviji ni bilo prizaneseno. Tedanje ozemlje Slovenije so se razdelili kar 3 okupatorji, ki so izvajali nasilje nad nedolžnimi civilisti. Pogumen in odločen oborožen upor vseh okupatorjev nad civilnim slovenskega naroda pa je bil še dodaten razlog za množično brutalno nasilje okupatorjev nad civilnim prebivalstvom. Okupatorji so upor hoteli preprečiti na vse možne načine in z vsemi sredstvi. Vse od zastraševanja, zapiranja, mučenja, streljanja talcev. Slovenski narod so želeli ukloniti tudi z množičnim preseljevanjem in izseljevanjem v koncentracijska taborišča. Prav tu, na to mesto, za nas sveto mesto, je bilo izseljeno veliko število Slovencev. Le peščica se je uspela vrniti nazaj v domovini. Večina njih pa je v nečloveških razmerah končala svoje življenje prav tu. Naj nam besede Rudolfa Maistra, ki jih je napisal pred več kot 100 leti, ostanejo v spominu in opomin, da se to ne bo nikoli več zgodilo. Nazaj jih ne bo. Jemal jih je dan in jemala je noč, a vriskali vsi so veseli in z nageljni po prsih, zelenjem v rokah, Bog ve, kam od nas so odpeli. In nihče ni vprašal, kam fantje gredo, kdo v strahu za njimi zdaj joče. In nihče ni vprašal, če vrnejo kdaj pod ljube se strehe domače. In nihče ni vprašal, kdo križ zasadil je tam zunaj v predalno gomilo, če fantom tem našim veselo srce bi v grenki samoti odbilo. Jemal jih je dan in jemala je noč, pojoče vse v pisanem cvetju, nazaj pa jih ni, od nikoder jih ni, ne tihih, ne v fantovskem petju. Jemal jih je dan in jemala je noč. Zakaj pa dekle komaj 20 let, tak žalostno gledaš v svet? Zakaj pa dekle komaj 20 let, tak žalostno gledaš v svet? V hribe šel je, dragi moj, s fašisti bije težki boj. Morda je v krvi obležal nocoj, ko branil je narod svoj. Morda je v krvi obležal nocoj,
ne bodi žalostno, obriši solze in oko. Tvoj fant gotovo povrne se, ko zvizda utrne se. Tvoj fant gotovo povrne se, ko zvizda utrne se. Druga svetovna vojna se je iz strelskih jarkov in kavern dobesedno preselila v naše domove. Še otroke in žene in starce je spremenila v anonimne žrtve te in vseh kasnejših vojn. Postali so izgnanci, prisilni delavci, begunci, taboriščniki, sestavni del sprevrženih programov in sestavni del množičnih grobišč. Žalostna je statistika. Na popisu umrlih u ovom logoru imenom i prezimenom navedeno je 1490 osoba, od kojih se čak 75 prezivalo Malnar. Među prvih 19 koji su bili pokopani na mjesnom groblju bilo je 10 djece koja nisu imala ni 1 godinu. U ovom logoru umrlo je najmanje 163 djece mlađe od 15 godina. Ne, v taborišču na Rabu ni bilo plinskih celic, ni bilo krematorijev, ni bilo visokih dimnikov, iz katerih bi se valil smrad po ožganem mesu. Niso vas zgarali čisto do smrti. Niso delali medicinskih poskusov. Ogradili so vas z žico in puškami in nasiljem. Pustili so vas naravni selekciji, lakoti, žeji, boleznim, nevihtnemu morju, vročini in prahu poleti, mrazu in blatu po zimi, pod šotori, na ležišču islame, pokriti z vojaško vščivo odejo. Da, na Rabu so vsako jutro pobirali mrtve po šotorih, jih po 2 in 2 naložili skupaj v zbite lesene krste, večkrat uporabljene. In če je bil mrlič že trd, so mu morali potovči kolena, da so ga spravili v lesen zaboj. Živi okostnjaki so prenašali mrtve okostnjake. In ta spominski park stoji na tisočerih kosteh. Cvetu, tam kjer ptički poju lepi dragi, tam kjer ribcijan plave s Prešerno bahal nežno vabi. To dolino zeleno me vleče tako kot nobeno, njej Aurikel prijazno pozdravlja me srajčko rumeno. I visoke pečine grad kameno buja spomine. Spomni pigama se smehlja in si misli v samine.
zelena, s krvjo prepojena, predraga. Se vedno bom ljubil, nikoli pozabil ne bom. Danas ovdje ponovno oživljavamo sjećanja na sve koji su ovdje umrli jer su pripadali krivom narodu, krivoj etničkoj skupini, kao i sjećanje na one koji su tu degradaciju temeljnih ljudskih prava preživjeli, obilježeni za cijeli život. Svi nas oni upozoravaju, pamet koja spava zaziva pošast. I zato smo danas opet tu, jer se svijet opet oblači u vojne boje. Tu smo s jednom nadom, da vaša prošlost ne postane naša sadašnjost ili budućnost naše djece. Radi se o svima nama. Obratit će nam se sada ministar savjetnik Veleposlanstva Republike Slovenije u Zagrebu, gospodin Matjaž Marko. Danes smo se zbrali tukaj na tem mestu v Kamporju, da se poklonimo nedolžnim žrtvam in nesmiselnemu trpljenju tistih, ki so izkusili grozote fašističnega koncentracijskega taborišča Kampor. Z današnjo spominsko slovesnostjo obeležujemo 76. obletnico osvoboditve taboriščnikov. Ob pomenu tega spomina in poklona žrtvam želim poudariti tudi pomen samega spominskega parka, ki je bil urejen po načrtu enega največjih slovenskih arhitektov, Edvarda Ravnikarja. Na tem mestu se v zadnjih letih srečujemo uradno vsaj 2-krat letno, ob obletnici osvoboditve v septembru in ob dnevu mrtvih 1. novembra. Poleg tega marsikdo od nas spominski park obišče tudi v kakšni drugi priložnosti. In prepričan sem, da si vsi želimo, da bi se v Kamporju vsaj za trenutek ustavilo še več ljudi, še več obiskovalcev, Slovencev, Hrvatov, drugih. In tudi tistih, ki recimo na Rabu letujejo in se lahko ustavijo na tem mestu, postojijo za trenutek, se poklonijo spominu. Spominski park je danes simbolična oaza miru, ki spominja na nedolžne žrtve in hkrati opozarja vse ljudi na čas, ki se ne sme nikoli več ponoviti. Spoštovani, v imenu Veleposlaništva Republike Slovenije v Zagrebu izrekam vsem žrtvam Kamporja in njihovim svojcem globoko spoštovanje. Iz Izraela je prišla na obisk v domovino svojih prednikov. Hotela je na Rab. V njenem spominu so ostale mamine besede, da je bil Rab za njih kralj rešitve. Pred Nemci in ustaši so pribežali sem. Več ni govorila. Sedaj pa je stala tu, soočena s temi imeni umrlih, s temi prizori in ni razumela. O kakšni rešitvi so ji govorili. Prišla je nazaj v Izrael. Zakaj torej rešitev? In mama, veš, če ne bi bilo Raba, to sploh ne bi bilo mogoče. In tebe sploh ne bi bilo. V 5. bataljonu Rabske brigade je bilo tudi okoli 300 borcev židovske narodnosti. Tukaj so si vzeli prihodnost v svoje roke. Viahin soll ich gehen, wer kann ans für mich? Viahin soll ich gehen, für das Schloss jeder Tür.
auf links, sie auf rechts. Hat es all im Land. Wir hin soll ich gehen, aber die bleiben stehen. As he tell me where can I go? There's no place I can see. Where to go, where to go? Every door is closed for me. To the left, to the right. He's the same in every land. There is nowhere to go, and it's me who should know. Won't you please understand? No more right. Lift your head and see the light. I am proud, can't you see? For at last I'm free. No more wandering for me. I know where to go. Na antifašističkim tradicijama i zasadama osnovani su Ujedinjeni narodi, što je i temelj državnosti Republike Hrvatske i civilizacijska osnova europskih integracijskih procesa. Pozivam ravnatelja Županijske lučke uprave Rab, gospodina Nenada Debelića, izaslanika župana Primorsko-goranske županije, gospodina Zlatka Komadine, da održe svoj komemoracijski govor. Dopustite mi da na samom početku izrazim čast i zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti i reći par prigodnih riječi u ime župana Primorsko-goranske županije, gospodina Zlatka Komadine, i naravno u svoje osobno ime. Kao i svake godine, i ove godine smo se okupili na ovom mjestu kako bi svi zajedno odali počast svim žrtvama, ali i preživjelim logorašima, i kako bi se prisjetili patnje i stradavanja nevinih i nedužnih ljudi. Ovo mjesto i mi koji dolazimo ovdje čisti su svjedok kako je fašizam bio i ostao ideologija zla, te da se mi kao društvo, kao zajednica u kojemu je antifašizam duboko ukorijenjen, moramo oduprijeti svim nepravdama, svim zlima, svim mržnjama koje pokušavaju narušiti ljudsku slobodu. Neka naš dolazak na ovo mjesto, kao i sve protekle godine, tako i ove, ali i sve buduće, ne bude samo održavanje i pružanje pijeteta, već neka bude doprinos za gradnju pravednijeg i humanijeg društva, na čast i ponos onih koji su ovdje dali svoje živote, radi nas koji smo danas ovdje, ali ono što je najvažnije, radi svih budućih generacija i pokoljenja koji će doći nakon nas. Iz tog razloga veliko vam hvala na vašem dolasku. Že vse od leta 1953 je spominski park Kampor kraj srečevanj preživelih in njihovih svojcev. Obenem pa tudi dokaz sodelovanja slovenskih in hrvaških antifašistov. V Sloveniji taboriščni odbor že vse od ustanovitve deluje v okviru Zveze združenj borcev za vrednote NOB in s svojimi aktivnostmi poskuša vse generacije ozavestiti, da je naša skupna želja delovati za mir in sožitje.
Kot predstavnik Slovenske zveze borcev nam bo sedaj spregovoril generalni sekretar zveze Aljaž Vrhovnik. Tudi kot predstavnik generacije, ki trpljenja sama ni doživela, se pa bori, da bi mlajše generacije živele v ideji, ki jo je pred 157 leti zapisal največji slovenski pesnik France Prešeren in ki je že 30 let, letos 30 let, besedilo slovenske himne. Živele vsi narodi, ki hrepenedo čaka dan, da kodr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, ko rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Spoštovani vsi navzoči, dragi svojci tukaj živečih oziroma tistih, ki so bili tukaj v taborišču, zlasti bi posebej želel pozdraviti tiste še žive, ki ste med nami in ste preživeli te grozote. Tovarišice in tovariši, z velikim spoštovanjem sem prišel danes med vas v imenu Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Druga svetovna vojna, najhujša grozota vseh časov, je krvavo zasadila kremplje tudi med slovenski in hrvaški narod. Okupatorji, ki so leta 1941 napadli in zasužnjili slovensko ozemlje, so si to območje najprej razkosali, nato pa pričeli izvajati krvoločno politiko zoper narodno zavedne Slovence. Otok Rab je Italija anektirala že po koncu Prve svetovne vojne, kot nagrado za vojaško sodelovanje z Antanto. Zato je fašistični teror na tem območju sejal grozo in strah že pred pričetkom Druge svetovne vojne. Koncentracijsko taborišče Kampor, katerega so fašisti uredili prav tukaj na otoku, je bilo najhujše taborišče za Slovence in Hrvate z celotnega ozemlja Ljubljanske in Reške pokrajine. Takšna fašistična taborišča so bila narejena po zgledu nemških zloglasnih taborišč. Kdor je bil interniran in je enkrat prestopil žičnato ograjo, je praktično izgubil upanje, da bo še kdaj videl svoj dom in domače. Žal so mnogi taboriščniki zavedno ostali tukaj. V 14 mesecih delovanja je fašistični teror občutilo 15.000 popolnoma razčlovečenih ljudi. Tisti, ki jim je grozote uspelo preživeti, spomin na nepredstavljivo trpljenje spremlja tako rekoč vse življenje. Nepredstavljivo je danes skozi oči sodobnega sveta razumeti, da so še nedolgo nazaj naši predniki doživljali takšno nasilje, kjer si je fašistični režim izmislil urediti taborišča smrti zato, ker Slovencev in Hrvatov preprosto ni maral. Prav posebnega razloga za takšna dejanja ta režim ni imel. Za fašiste Slovenci nismo imeli domovinske pravice in potrebno nas je bilo uničiti. Taborišče je pričelo nastajati 2. julija 1942 in že 27. julija je sprejelo prve taboriščnike. Pogoji so bili nemogoči. Pestile so bolezni, higienskih standardov tako rekoč ni bilo. Taboriščniki so se borili s hudo žejo in lakoto. Taborišče je bilo ena sama hiralnica, kjer je človek izgubil vso dostojanstvo. Italijani so pri graditvi taborišča uničevali domačinom poljščine, jih izganjali z domov in tako na mirnem otoku ustvarili pravi pekel. Prvi transport je julija 1942 prispel iz Ljubljane. Sliši se ironično, vendar taborišče še sploh ni bilo pripravljeno na sprejem, zato so taboriščnike strpali v premajhne in dotrajane šotore, ki niso mogli kljubovati otoškim vremenskim razmeram. Taborišče se je hitro polnilo z novimi transporti, v katerih so prevladovali slovenski interniranci. V taborišču so se rodili tudi novorojenčki. Kako grozno je moralo biti spoznanje mater, ki so ob rojstvu videla nemočna majhna bitja, katerih niso mogle rešiti strašnih muk. Žeja, lakota, težke vremenske razmere so hitro terjale smrtne žrtve. Za te je bilo pripravljeno pokopališče z jarki. Trupla pa so morali taboriščniki na surov način tlačiti v zaboje ter jih pokopavati. Zlasti krut je moral biti občutek, ko so taboriščniki pokopavali svoje znance.
Prve žrtve taboriščnega nasilja so umrle zaradi posledic neznosne vročine in pomankanja vode. Umirali so tako otroci kot tudi odrasli. Taboriščni fašistični rablji so pripravili dolge jarke za pokopavanje taboriščnikov. Krste, ki so bile zbite kar iz surovih desk, so polagali v jarke in to kar eno na drugo. Grozen je moral biti prizor, ko so živi mrliči, shirani taboriščniki, nosili mrtve taboriščnike, ki so bili pravi okostnjaki. Za njih je bilo trpljenje končano. Kasneje so zaradi množičnosti umiranja trupla polagali v jarke brez krst, enega na drugo. Jože Prepeluh, ki je 14 mesecev preživel tukaj v taborišču, se spominja tako, citiram. Z grozo se spominjam dneva, bilo je na Štefan dan 1942. leta, ko smo prišli delat na grobišče. Jamo, veliko 3x2 metra in globoko 3 metre, je zalila voda. S kamionom so dvakrat pripeljali mrliče, jih zmetali v vodo, da so vsi potonili. Šele pri 3. dovozu so se pokazali mrtvi iz vode. Pri 4. dovozu so pripeljali 8 zabojev. V 4 so bile ženske in otroci. Takrat so me nagnali v jamo, da sem jih ravnal. Majhne dojenčke sem moral stlačiti v luknje med mrliči. Potem so me fašisti poslali po vodo. Ko sem prišel do vodnjaka, sem natočil vodo in se po glavni cesti vrnil nazaj na grobišče. Ravno takrat je pripeljal zadnji kamion z mrliči. Ko so jih metali v jamo, sem med njimi zagledal svojega soseda, Jožeta Cankarja. Konec navedka. Fašistični ideolog, komandant rabskih taborišč Vincenzo Culja, je imel popolno oblast nad človeškimi življenji. Čim se je pojavil v taborišču, se je izživljal nad taboriščniki. Za svoja dejanja ni nikoli odgovarjal. Interniranec je bil le še senca človeka. Vendar kljub vsem nemogočim pogojem in surovemu nasilju fašistov je taboriščnike vodila goreča volja po svobodi. V globoki tajnosti so čakali na primeren trenutek, da se osvobodijo. Ne glede na vso trpljenje, so taboriščniki 5. januarja 1943 organizirali delovanje Osvobodilne fronte. Potrpežljivo so čakali na primeren trenutek za osvoboditev, ki je napočil 8. septembra 1943, ko je kapitulirala fašistična Italija. Zlasti je bilo v tem trenutku pomembno sodelovanje in medsebojno zaupanje med Slovenci in Hrvati. Tako so interniranci 11. septembra 1943 razorožili več kot 2000 glavo italijansko vojsko na otoku. Italijanom so zaplenili orožje. Skupaj s prebivalci otoka, ki so bili naklonjeni narodno-osvobodilnemu gibanju in z Židi so formirali slovensko-arabsko brigado in se sami osvobodili. To jim je uspelo kljub telesni shiranosti in vsemu pomankanju. Pri tem pa so osvobojeni interniranci zasledovali visok nivo moralnih vrednot, saj niso dopuščali maščevanja nad nekdanjimi fašističnimi rablji. Tudi bolne in odnemogle sotrpine so vrnili v domovino, bodisi na Hrvaško ali v Slovenijo. Komandant nekdanjega fašističnega taborišča je bil areteran, a se je zaradi strahu pred roko pravice sodil sam. Zagrebli so ga v bližini vhoda v nekdanje taborišče, v bližino žrtev, katere je zakrivil prav on. Rabska brigada je v svoji formaciji štela 1700 borcev. Razdeljena je bila v 5 bataljonov in dobro opremljena. 25. septembra 1943 so borci Rabske brigade zaprisegli na Mašunu. Tam jih je pričakalo poveljstvo Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije. To pokopališče, spominski park, je dobil svojo prvotno podobo 11. septembra 1943, ko je bilo taborišče osvobojeno fašističnega nasilja. Kot pričajo preživeli, je izgledalo kot turobna njiva z množico lesenih križev. Evidence umrlih in tudi rojenih v taborišču se nikoli niso jasno vodile. Zato ni mogoče povsem natančno oceniti števila žrtev. V virih se najbolj pogosto pojavlja številka 4641 umrlih taboriščnikov. Rab, prijetno letovišče, čudovit otok, nosi na sebi črn madež, ki se je zavedno zapisal v zgodovino nečloveškega mučenja in uničevanja človeškega dostojanstva. Taborišče Kampor predstavlja simbol razčlovečenja in je opomin nam mladim rodovom,
da se moramo upirati vsakemu poveličevanju nacizma in fašizma. Prepričan sem, da so bile zgodovinske okoliščine dogajanja v tem taborišču slišane že mnogokrat, vendar menim, da spominom in obnavljanjem zgodovinskih dejstev, ki so se tukaj dogajala, skrbimo za to, da se kaj takega več ne bi ponovilo. Svet se mora zavedati, da fašizem in nacizem prinašata takšno gorje, ki si ga v današnjem sodobnem svetu ne znamo predstavljati. Današnji spomin je namenjen vsem žrtvam taborišča, naše sporočilo pa govori živim. Ob nas so žive priče teh dogodkov. Zgodovina je učiteljica. Kdor zgodovinskega spomina ne neguje, se lahko v sedanjosti in prihodnosti sooči s pojavljanjem krutih dejstev preteklosti. Kajti zgodovina se rada ponavlja in to zrasti takrat, če se do nje obnašamo ignorantsko in živimo brez zgodovinskega spomina. Zato se mora o dogajanju v taborišču Kampor govoriti na glas. Za takšne grozote morajo slišati mlade generacije. Zato, da ne bi nikoli več prišlo komu na pamet, da bi tako surovo ravnal z ljudmi. Vojna je nekaj najhujšega. Druga svetovna vojna se je končala pred 74 leti. Posledice te vojne čutimo še danes, in to generacije, ki te vojne sploh nismo doživele. To pokopališče je danes spominski park. Naj bo to prostor, kjer se človek zaveda pomena miru in svobode. Prostor, ki nas opozarja, da moramo biti prijatelji. Lahko je to prostor, ki bo zbližal odnose med Slovenci in Hrvati, nam dal moči, da bomo z dialogom rešili odprta vprašanja in živeli v sožitju mirne in svobodne Evrope. Svoboda namreč ni samoumevna. Potrebno jo je negovati in se zavedati, da so za njo umirali naši predniki. Zavedati se moramo dejstva, da so partizani osvobodili domovino izpod fašizma in nacizma. Zato želim izraziti globok poklon vsem borcem arabske brigade in se pokloniti vsem žrtvam tega taborišča. Smrt vsem fašizmom, svoboda vsem narodom. Hvala. Godina dana i 3,5 mjeseca dehumanizacije. 11. rujna 1943. mnoštvo preživjelih logoraša pod okriljem Logorske oslobodilačke fronte razoružalo je više od 2000 pripadnika talijanskog odreda na otoku, bez prolivene kapi krvi. I ponovno su postali ljudi, branitelji domovine. Molim gradonačelnika grada Raba, gospodina Nikolu Grgurića, za prigodnu riječ. Dragi prijatelji, posebno prijatelji Slovenije, danas je, ako se ne varam, 7. rujna, bratov rođendan, a čuli smo što se dogodilo 11. rujna, to je meni rođendan. I nakon svih ovih govora, svih informacija, svih poruka, želja i svega onoga što smo danas ovdje čuli, ne samo danas, nego prošlu godinu, godinu prije i tako dalje. Teško mi je onako kao gradonačelnik, pa na kraju krajeva kao i funkcija, jer vidjeli ste i sami pred vama, posebice pred vama koji ste ovdje, hvala Bogu, ali nažalost preživjeli, reći nekoliko poruka i riječi koje će biti drugačije od svih tih silnih godina kad se jedan put godišnje ovdje nađemo i kao funkcije koje ste nam vi povjerili razmišljamo, planiramo, crtamo i pišemo što ćemo vam reći, a da vam se kao funkcije svidimo. Prije svega sam Rabljanin, prije svega sam Hrvat, prije svega sam čovjek koji želi da njegova, odnosno moja djeca žive kvalitetan, ponosan, čestit i pošten život i da rastu i stvaraju i doprinose u sredini u kojoj su ih roditelji donijeli na svijet. Neću uopće niti
sugestije koje sam dobio iz ureda, niti natuknice koje sam pisao vama danas ovdje čitati, ali ću reći da je ovo, ako se ne varam, a ispričavam se na krivim informacijama koje to jesu, 66. godina od kad postoji ovo spomen obilježje, spomen groblje, spomen mjesto ili kako god mi to nazvali. Bili smo i predsjednici, bili smo gradonačelnici, bili smo komesari, bili smo skojevci, bili smo moderni političari, bili smo profesori. Ali dokaz svemu je da i ovo spomen područje i naša djeca ne razmišljaju onako kako bi ljudi koji su ovdje stradali, njihove obitelji to htjeli. Isto tako, nadam se da će svi ovi nedostaci koji iz godine u godinu ovdje čujemo, posebice naglašeno u posljednjih 2, 3 ili 4 godine, a svjestan sam toga, zajednički u suradnji biti otklonjeni i da će ovo mjesto samo u jednom dijelu, a to je svojim izgledom, biti dostojan i reprezentativno mjesto gdje ćemo odati samo dio poštovanja ono što su ljudi koji su ovdje ostavili svoje živote zaslužili. Mišljenja sam da ljudi koji su ovdje stradali, da režimi i sustavi koji su nas kroz povijest tukli, bez obzira odakle dolazili, da su zaslužili da osim pijeteta u jedno popodne živimo život, učimo djecu, odgajamo djecu i školujemo djecu da žive slobodu. Uvjeren sam da talijanski narod nije fašistički narod. Uvjeren sam da njemački narod nije nacistički narod. Isto tako, kao Rabljanin i Hrvat, ne dozvoljavam i ne prihvaćam da se blati, crni, optužuje Rabljane i hrvatski narod za nešto što su pojedinci, režimi i totalitarni sustavi u povijesti radili. Uz slovenski narod koji je svoju lekciju naučio, s ponosom mogu reći da je hrvatski narod na tome doktorirao. I u Drugom svjetskom ratu, a čuli smo da je 1700 Rabljana u Rapskoj brigadi pridonijelo oslobođenju, ali isto tako u borbi protiv srpskog fašizma i četništva sa 1300 branitelja također, da su to plodovi koji smo svi skupa kroz povijest, a Kampor je jedan dio naše zajedničke povijesti, pobrali i naučili da u tom pravcu naša djeca, pa i moje generacije razmišljaju. Dragi prijatelji, na ovom mjestu čuli smo puno poruka, na ovom mjestu iz godine u godinu, evo, zahvaljujući našim prijateljima iz Slovenije i na tome ih podržavam, sve bolji i bolji je program, ali dopustite mi da ispravim našu voditeljicu, jednu od voditeljica. Ja bih htio da u sljedećoj godini ovaj dan ne bude svečanost. Ovaj dan neka bude okupljanje, neka bude sjećanje i neka bude poruka. Imamo mi 364 dana u godini za svečanosti, ali mislim da ovaj dan prvenstveno bude poruka svima nama mladima koji smo preuzeli, zahvaljujući vama, funkcije da se ne bavimo politikanstvom, nego da se bavimo životom i da u tom svjetlu odgajamo i učimo naše mlade. Ja bih vas molio na kraju, bez velikih riječi, da poslušamo još 2, 3 moje rečenice, a one će biti tišina. Uzmite kamen, uzmite komad zemlje, uzmite plod ovih čempresa, borova i poslušajte, ne danas kad nas je ovdje 200-tinjak, nego kad odemo odavde, kad tu sjednemo sami,
sutra, preksutra, 364 dana u godini, kad nema tu ni razglasa, nema ni ove odlične glazbe, nema tu ni recitala, kad ovo mjesto u tišini priča svoju priču, a ta priča je upravo od onih koji bi htjeli da budemo bolje i pravednije društvo. Hvala vam lijepa. Zbrali so se na trgu Lakote in prepevali pesmi upora. Prepevali so v slovenskem, hrvaškem in tudi italijanskem jeziku. 2 dneva kasneje so bivši interniranci iz obstoječega udarnega bataljona ustanovili rabsko brigado s 5 bataljoni. Svečano so zaprisegli zvestobo svojemu narodu. Zaplovi pesem borbin zmage preko Gmajn gora, zaplovi pesem divizije 14. v svet. Ponesi Tomšiča, duh Šercerja, duh Bračiča, po sej slovenski zemlji in prekali z njim srca. Ko borba 14. juriš, naj se razlega prek sveta, dvigniva puške in naprej junaško, si za komandantom boj, naprej v borba 14. juriš, naj se razlega prek sveta, dvigniva puške in naprej junaško, si za komandantom boj, naprej. Ko domovina vstane iz trpljenja in gorja, takrat bo 14. zmagovito stopala. Takrat med prvimi bo stala vrsti divizij, ki so borile se za boljše in srečnejše dni. Borba 14. juriš, naj se razlega prek sveta, dvigniva puške in naprej junaško, si za komandantom boj, naprej v borba 14. juriš, naj se razlega prek sveta, dvigniva puške in naprej junaško, si za komandantom boj, naprej. Pesnik je dejal, ni me strah prijateljev, ni me strah sovražnikov, strah me je samo indiferentnih, ker sovražnik me lahko samo ubije, prijatelji me lahko samo izdajo, indiferentneži pa bodo prodajali zijala, ko me bodo sovražniki ubijali in prijatelji izdajali. In to je problem tega sveta, zijala. Zato vam obljubljamo sledeće. Nećemo biti među onima koji će samo stajati sa strane. Ne bomo med tistimi, ki bodo tiho, ko bodo prihajali po drugače misleče, drugače verujoče, po drugače čuteče. Nećemo biti među onima koji zatvaraju tijela i uniformiraju duše. Ki sebe razglašajo za gospodarje in druge ponižujejo v hlapce. Koji ljude pretvaraju u puke brojke na popisu. Nikoli več zgolj številka, ampak človek z imenom in priimkom. Čovjek sa svojim snovima, htjenjima, idealima. Nikoli več seznamov razčlovečenih, le še seznami srečnih in zadovoljnih ljudi. Nećemo biti među onima koji bi samo odmahnuli rukom i rekli da ionako ne mogu ništa učiniti. Nije to moja stvar. To je moja stvar, to je naša stvar, kjerkoli in kadarkoli je kršena temeljna človekova pravice. To je zaveza vrednotam, ki v človeku ohranjajo človeka tudi, ko je težko ostati človek. Tovarištvu, sočutju, solidarnosti. Zaveza vrednotam, ki v svetu ohranjajo dostojanstvo. Svoboda, mir, enakopravnost, pravičnost. Kajti vsi se rodimo svobodni, na tej
in oni strani meje. Kajti vsi imamo pravico do življenja, ne glede na spol, ne glede na raso, ne glede na veroizpoved, politično prepričanje. In vsi imamo pravico do iskanja sreče, kjerkoli in kadarkoli. Zato smrt fašizmu. Sloboda narodu. Vidno rad vračam se domov, čeprav ni ulica gradov, da vidim tistih nekaj še ljudi, ki takrat delili moje so skrbi. Zdaj se spominjam lepih le stvari, Poljane dom prelepih dni. Vsi fantje zdaj so že možje, dekleta zdavnaj matere, zazidane skrivnostne so poti in ponos topolov zdavnaj jih več ni. Namesto češnje hiša zdaj stoji, Poljane dom prelepih dni. Ko moram daljni širni svet, ne vem, če vrnil se bom spet. Takrat na pragu ulice stojim, nasmejano rosne matere so oči. Takrat me znova v srcu zaboli, Poljane dom prelepih dni. Poljane dom prelepih dni. Previše je bilo patnje, previše trpljenja i suza. Zato sjećanje na logor Rab ne smije pokriti sjena zaborava. Na kraju današnje svečanosti pozivam vas da na povratku u Rab se zaustavimo kod spomenika na mjestu logora za žene, djecu i starce, te da zajedno položimo cvijeće i zapalimo svijeće. Hvala vam što ste došli.